General Fikadu Tsega wungirije avoka mukuru wa Ethiopia yarayavuze ko abenshi mu baguye mu bwicanyi bwabereye mu ntara ya Tigray bari abarwanyi ko atari abasivili. Ibyo bitandukanye n'ibivugwa na benshi badafite uruhande babogamiyeho. Muri Congo, Lieutenant General Constant Ndima yagizwe guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru asimbuye umusivili mu gihe urujya n'uruza rubujijwe mu gihe cy'iminsi 30. Muri Congo kandi abantu 5 babonetseho ubwoko bushya bwa virusi ya corona yagaragaye mu Buhinde. Abo bantu bavuzwe Kinshasa na Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbongani Mbanda ejo kuwa mbere. Umuhanda n'urutindo rw'ibyuma bihuza Botswana na Zambia byatashywe ejo kuwa mbere, bigaragaza ko umushinga watwaye akayabo ka miliyoni z'amadolari warangiye. Uyu muhanda uzagabanya uruvunganzoka rw'imodoka zambuka umupaka mu karere k'amajyepfo y'Afurika. Naho ibihe by'izuba byabaye birebire byagabanyije igipimo cy'amazi mu rugomero rutanga ingufu z'amashanyarazi muri Côte d'Ivoire, biratuma ingo n'amaduka bifungirwa umuriro mu bihugu bituranye bya Mali na Burkina Faso.